igice cya 47 chapter 47 ahere ku murongo w'Icyenda starting from verse 9. Soma Matayo. First of all, read Matthew. Ego. Nuko Ezekiel 47. The book of Ezekiel chapter 47 uhere ku murongo wa 9 beginning from verse ku murongo wa 14 up to 14. Mirongo 47 uhere ku murongo w'9 ugeze ku murongo wa 14. aravuga ngo kandi umuntu wese wo muri mwe azabona umugabane ntabwo uzacikanwa kuko narahiye basogokuruza kukibaka. Wasomye 47 umurongo w'9. kandi kuvuga cyose Soma yego na kandi ikizima cyose kiri mu mazi ari uwo mugozi utembera hose kizabaho. Hazabamo n'amafi menshi cyane kuko amazi yaho y'amazi azaba meza. Ikizima cyose kiri aho uwo mugezi ugeze kikabaho. Murongo wa 10. Abarozi bazahagarara ku nkombe zabo uhereye muri Enigedi ukageza muri Enibulayimu. Yego. Hazaba aho kwanika shundura. Uzabamo amafi y'amoko ataramwe nk'amafi yo mu nyanja kandi azaba ari menshi cyane. 11. Ariko izondo z'isayo zaho n'ibishanga byaho ntabwo bizabonezwa, bizatabwa bibe ari umuntu. 12. Ku nkombe z'uwo mugezi mu mpande zombi hazamera igiti cyose cyera ibiribwa, ibibabi zabyo ntabwo bizuma n'amatunda yabyo ntabwo azabura. Bizaja byera uko ukwezi kutashe kuko amazi yabo azava mu buturo bwera. Amatunda yabyo azaba ibyo kurya, nazo ibibabi byabyo bibe umuti uvura. 13. Uku niko umwami w'Uwiteka avuga ngo uru ni rwo rugabano rw'igihugu muzagabanya imiryango 12 ya Isirayeli y'agaho gakondo. Yosefu azagira imigabane 14. kandi umuntu wese wo muri mwe azabona umugabane ntawe uzacikanwa kuko yarahiye basogokuruza kukibaha. Iki gihugu kizaba gakondo yanyu. Amen. Nitaingia lango lake na sifa moyoni, nitaingia kwa shangwe kuu, nitasema ni siku njema Bwana ameifanya, nitafurahi kufika mbinguni, nitaingia lango lake na sifa moyoni,
itaingia mashangwe itasema ni siku njema Bwana ameifanya, nitafurahi kufika mbinguni. Turaganira We are going to talk about ijambo hejuru y'umurobyi we are going to talk about the fisher. ry'Imana yashyize ku mutima wanje uyu munsi. That is the message God has put on my heart today. Mbere y'uko tuvuga iryo jambo, But before I proceed, hari ibintu bitatu natekereje. I thought about three things. Nibyo bintu byonyine bigira imbaraga They are the three things that are so powerful biza bisobanura ibintu to explain things. bitagira ibyo bitsimbura There is no replacement, kandi bitagira ibyo birwanya. and there is nothing else that can be against those three things. Icya mbere Number one thing, ni igihe. time. Igihe Time. ntikiba muri demokarasi, Time is not democratic. kiba muri teokarasi ya nyiracyo. Time is theocratic. Iyo gishitse cyangwa iyo gishize, When the time has come or when the time is over, haba ibimenyetso byihariye by'ubwo buryo bwombi. there will be signs for the two things, time arrival and time being over. Nta muntu uba hanze y'igihe, There is no one out of time, kandi nta muntu wovuga ibitari mu gihe. and there is no one who can speak things that are not in Nta time. mikorere n'imwe itaziba mu gihe. There can never be any operation outside of time. Igihe Time ni umukozi w'Imana ushinzwe gukora iby'Imana yagitumye kandi utazutenguha. Time is the servant of God who is responsible to do things that God has sent it to do, and is the servant who never fails. Tikiza gitinya gukomanga ku bakomeye ngo borohe, Time will not be afraid to knock on the door of those who are great. kandi tikiza gitinya gukomanga ku boroshe ngo bakomere. And time will not be afraid to knock on the doors of those who are simple so that they may be strong. And Kubera ko iyo cyagize uko ntawe uzi ukiburanya, because once the time has done so, no one will come against it. kuko kiba cyatumwe n'Imana. Because time is always sent by God. Abantu baza bakubagana ariko ntawe ujana igihe mu rukiko. People may bother it, but you can't take time in court of law. Bwana asifiwe. Hallelujah. Icya kabiri Number two, ni umwuka. spirit. Igihe Time. ni umukozi w'Imana uhoraho, Time is the eternal servant of God uzi usobanura ibintu mu muntu. who explains things in man. Umwuka But spirit, ni umuyobozi w'ikirenga mu bikorwa byose by'Imana. he is the sovereign leader of God. Nta cyiza Imana izikora idakoresheje umwuka wayo. God will never do anything unless he does it with the Holy Spirit. Ushinzwe controle physique y'imponde n'abantu. Spirit is responsible for the physical control of the heavens and the earth. Ukamenya imitekerereze y'umuntu. The Spirit will recognize the thoughts of man Ugashobora kumuhindura and transform them, cyangwa agahindana iyo atawufite. or they will be spoiled if they don't Icya have it. gatatu Number three, ni ijambo ry'Imana. the Word of God. Ni igikoresho Imana izayifashisha kugira ngo ibitabaho bibeho. Word of God is the material that God uses to create things, kandi n'ibihungabana ngo biramizwe n'ijambo. and if they are bothered, that they may be sustained by the Word. Mu Baheburayo haravuga ngo biziramirisha ibyare mu ijambo ryayo. In the book of Hebrews, it says God sustains the creation with His Word. Iyo umuntu yagize umugisha wo kudasurwa na kamere ngo asobanukirwe ibyo, If you have a blessing to not be visited by the flesh, so that you have this understanding, azaba umuntu ushitse. you will become a filled person. Tuganire iri jambo ry'umurobyi. Let us talk about this message of the fisher. Yesu yahamagaye abigishwa, Jesus called the disciples. dore uko bari bameze. See how they were. Ntibari bavuye mu miryango ikomeye. They were not coming from affluent Iyo families. Imana iguhamagaye, When God calls you, ntizireba icurico, God does not consider what you are. izireba ikirico muri wo. God considers what He is in you. Kuko umuhamagaro wawe ni inyungu z'Imana. Because the calling of God in you is His gain in you. Iyo kamere yasuye ubugingo ikabucanganyikisha ubwenge bukoroma, Once the flesh has confused the soul, umuntu byinshi ashaka kubitekereza mu nyungu ze. sometimes you may regard everything in your own profit and Ese ko turi benefit. kumwe? Are we together? Turi kumwe? Bwana sifiwe. Hallelujah.
tibari bavuye ahantu hakomeye. These disciples were not coming from Icya affluent kabiri, families. Number two, tibari barize they were uneducated. amashuri asanzwe. Education, they had not attended education. Icya gatatu, Number three, bari abantu bo mu cyaro b'i Galilaya. they were people from countryside, Ukuye Yuda gusa wari umubandi wo mu mujyi. except Judas, who was living in town. Others were from Ariko countryside. abandi bose bari abanyegalilaya. But the rest of them were coming from Abantu countryside. batazi Galilee. voyage zo mu mujyi. They were people who did not know Abantu town at all. badafite amakuru y'ingendo zo mu mijyi. People who were uninformed about town. Icya kane, Number four, yabahamagaye ari abagabo bose bafite kirize. he called them when they were people who were not really financially stable. Bari abakene mu buryo bwihariye kandi bugaragara. They were particularly poor. Icya gatanu, bari bafite imyumvire itandukanye. They had different mentality. Number five, Kuko babaga mu mashaka atandukanye. because they belonged to different parties. Petero yari umuzeroti, umugiriye. Peter was a zealot. Hanyuma ba Yohana bari abasiniyeni. John was a senior. Babaga mu cyama cy'abasiniyeni, icyama cyo gupinga abandi, bari barigize abanyamasengesho cyane, barazamuka bakavuga ko abandi batazoja mu ijuru. But John belonged to the party of the senior. Hakaba abandi bari abaherode. Others belonged to the party of Abaherode bari abayisiraheli b'ibyisto by'abaroma. Herodians were Jewish but who were used by Romans at the time. Hakaba abandi nanone b'abanditsi. Others were scribes, belonged to the party of scribes. Hakaba abandi b'abafarisayo. Others belonged to the party of Pharisees. Abo bantu bose abazana si ko ari uko bameze. And he brought those people knowing that they were like that. Bwana sifiwe. Hallelujah. Yesu arabahamagara. Jesus called those people. Baza kwa Yesu ari uko bameze. They came to Christ being just like that. Umugisha bagize The blessing they had, nuko bitavye Yesu. it's just because they Buriya accepted iyo the call of bitavye Jesus. Yesu, When you accept the call of iyo Jesus, tuzogira Imana ngo tuzatwitaba Imana ariko atari ugufa. if only we would respond to the call of God, Ukaza uko umeze iwe, and you come to God just as you are, aza gushoboramo bijya bintu byari bikurimo, He takes away those things that were in you, akakugira icyo ashaka kuba cyo. and He transforms you into something He wants you to be. Bagendana nawe. And they walked with Him. Bwana sifiwe. Hallelujah. Bagendana nawe bafite iyo mitekerereze. They walked with Jesus with that mentality that we just mentioned. Petero yagize imyaka 3 Peter spent 3 years yaranze gusiga ibikoresho bibiri. having refused to leave two things: Imbugita the knife n'iruro ndowani. and the net. Yagendanye ibikoresho imyaka 3 ari kumwe na Yesu yaranze kubisiga. He had his knife and the net. Akazararana na Yesu yaranze gusiga ibikoresho. He lived with Jesus all those years with Kugeza bagiye mu masengesho yari afite imbugita cyo cyatumye atemana byihuta kubera ko yari kumwe na Yesu ariko agifite ibindi bikoresho. even in their time of prayer in Gethsemane, he still had his Nakaga knife. kugendana na Yesu ufite ibindi byombo. It is a tragedy to walk with Jesus but with other materials like knife. Imbugita na Yesu ndahuye. Having a knife with Jesus is that thing. Yesu yaramubwiye ati Petero ndakuvuga umunsi umwe One day, babishije umusoro. the tax collectors asked the tax from Yesu Jesus. aramubwira ati Petero ndakuzi icombura gifite iki gikoresho cy'indowano. And Jesus told Peter, I know that you have a material, you have a knife, and you have a net. Dore kukunda nawe amafi kurusha inyanja. Genda uzane ifi ndabizi niyo warozwe. And Jesus told Peter, go and fish. Yaba yirukanka n'ibidi. Agenda n'ibidi. Peter walked hastily, Amazi azana ifi ikiranutse. and he brought a very good fish. Yesu aramubwira ngo yasabure. Jesus saw him, he asked Bakuramo him, imisoro barigendera. they removed money from the fish. Petero n'ibyo bikoresho yari afite. Peter would always walk with those two materials. Yuda yari umwibyi wo mu mujyi. Judas was a stealer, was a thief, Kandi nawe yagendanye na Yesu. and he still had God. He still Toma yari afite porogaramu z'umushinga wo gushidikanya iteka mu mutwe we. Thomas had a mentality of doubts, Kandi abo bose bari bagenda begamiranye na Yesu. but all of them would walk with Jesus. Ariko ko bumva ibikoresho bari bafite. Do you understand the materials they went with? Mureke mbabwire muri iki gitondo. Let me tell you this morning. Yesu ntimukazamo umutura hadakwiriye gutura.
timukaza mutuza Yesu adakwiriye gutura. Do not make Jesus to live in the place where he's not supposed to live. Abantu benshi baza batuza Yesu ku rurimi kandi atazaharegama. Many people make Jesus live on their tongue when Jesus does not really live at the tongue. Yesu ntagira ubuturo ku rurimi. Jesus does not have a dwelling. Agira ubuturo mu mutima. He has his dwelling in heart. Hari umuririmbyi wavuze ngo ngwino ube mu mutima wanje. One singer says, "Come into my heart Umbe and live in me." ndabikwemereye. I accept that. Abantu rero kubera ko mu mitima hari ibintu byinshi bivumbitsemo. Now, many people, because they have a lot of things in their heart, bakiyama Yesu kuza mu mitima yabo ariko bakamushira ku rurimi. they prevent Jesus Christ from reaching their Yesu but they nawe leave him on their tongue. ntaregame ku rurimi kuko nta buturo hagira. Now, because Jesus does not have a dwelling on the tongue, he sleeps away. Bwana sifiwe. Hallelujah. Bagira ubundi mutipe mugani w'abahungu b'iki gihe ngo ni Nataniyeli yari umunyagasuzuguro. They had another brother who is called Uwo nawe Nathaniel. akagenda niyo tabiya ari kumwe na Yesu. That person was a person of who would despise others, but he still walked with Jesus. Afite Pentecoste. Akagenda nagasuzuguro ari kumwe na Yesu. He had contempt in his eyes, but he would walk still with Jesus. Baramubwiye ngo ese ati wowe tuzamuka kwese na Nazareti. They asked Nathaniel, "Don't you know that Jesus Christ will come from Aravuga ngo si Nazareth?" Nazareti. And he said, "Nazareth. Hova icyiza. Can anything good come from Nazareth?" Umugabo azasuzugura akarere k'abandi. Can imagine you are a man and you despise another Agasuzugura people, abantu bose. and you despise everyone. Kandi ko nawe ngo yari ari kumwe na Yesu. That person remembered Bakagenda Jesus. bipanga ngo ni abigishwa ba Yesu. He was a disciple of Jesus Christ. Bakabana n'undi mugabo nawe wagiraga negatife muri we witwa Filipo. They walked with another brother whose name is Philip, and he had a negativity mind. Yari igihu. Yesu yarababwiye ngo nimugende mugaburira abantu. Jesus told them, "Go and feed people." Yabamubwira ngo ntuzoshoboka. And Philip asked him, Ibyo Yesu yavuze ntibizabishoboka. he said, "That's not possible. We can't feed Uri people." mwene nde Yesu Bibiliya iravuga ngo byose bishobokera The bizera. Bible says everything is possible. None Yesu amuhaye autorite genda nguhaye autorite. Now, Jesus says, "Go and feed people," but Philip still says, "No, it's possible." Yamubwira ngo burije ntatugate tunahari. Philip said, Kandi "It's late, we don't have bread." abagabo baje kandi abagabo uwo munsi nibo bari bagize ibintu byo gusonza kurekure. And on that day, men were very hungry. Umugabo washonje azavuga imigani itariyo. A man who is very hungry will say proverbs are not true. Bwana sifiwe. Hallelujah. Yesu arabahamagara Jesus called those people. amaze kubahamagara When he had finished, bamwitaba bameze gutyo they answered the call being like that, kugira ngo abanze abahindure babone kuba barozi. so that he may transform them before they become fishers. Abanza kubabwira viziyo ye. He told them his vision. Naje kubabwira ngo muhagarare muri viziyo. I came to tell you that you should stand in vision. Viziyo Vision igira amakuru. has challenges. Isigwaho Vision has challenges, ariko ikanesha. but it woes me. Imana ishimwe. Icya kabiri Number two, abereka misiyo ye. he showed Ubutumwa bwe. them his mission. Ababwira ubwami yazanye guverinoma yazanye mu isi. He told them about the kingdom he was bringing. Gatatu Number three, arabahindura he transformed them. batangira guhinduka. They started being transformed. Bumva ibyo bagiyemo. They understood what they were going to enter. Bigishwa na Yesu imyaka itatu. They were taught by Jesus for 3 years. Abanza kubereka imbaraga agira. He first began to show them Abanza his power. kubereka uwo ari we. He first showed them who he was. Haleluya. Hallelujah. Kandi Number four, abereka urukundo. he showed them love. Bereka imbabazi agira. He showed them mercy. Gatanu Number five, akomeza kugira communication nabo na se. he continued to have communication with them and with the Father. Arababwira ngo He told them, nimuze munkurikire. "Come and follow me. Nzabagira abarobyi b'abantu. I will make you fishers for me." Babwira ibintu by'umurobyi kandi soza. I'm going to talk about a fisher. Ese ko turacyari kumwe? Are we still together? Cyangwa kera uko natinze. Bwana sifiwe. Hallelujah. Bwana sifiwe. Hallelujah. Icyambere umurobyi agira. Number one thing that you can see on a fisher, Azabyiga neza. he learns that very well. Kuko inyanja si mwene nyina. Because you can't joke with the sea or another. Inyanja si mwene se. Because the sea is not his brother. Inyanja tibagira n'isano. There is no relation between a fisher and an ocean. Inyanja nta kindi kintu izikora ni ukugenda iyo ijemo nabi ikagukubita When you
jump with a sea or an ocean, it would kubera kill ko you. bagiye mu nyanja yitwa isi Now, because they are going into the sea called the earth, basaba kubyiga they are required to learn that very kandi well. ntibige bajejeka And they should learn that very well. bakamenya uburyo umuntu azayinjira mu nyanja And know how a person will enter the sea. bakamenya uburyo imihengeri ziza And they should know how the storms come. bakamenya uburyo baza bakweba Knowing how they should escape the bakamenya storms. kutakurangara kubaho na guto mu nyanja And know that they should bakamenya ko never nta munebwe n'umwe iyo ageze mu nyanja agira imikorere mishya knowing that there is no lazy person in the sea. ibya yesu Things of Jesus, ntabwo ari ukwiroha it's not just immersing yourself. bisaba kubyiga It requires you to learn it very well. ukamenya icyo kirisito ari cyo muri wowe And know what Christ is in you. ukamenya icyo kirisito yakugize cyo And know what Christ made you into. ukamenya ubutsinzi ufite muri we And understand the victory you have in Him. ukamenya icyo uri cyo muri kirisito And know very well who you are in kugira Christ. ngo uje kuroba So that you may go to fish. kumenya Knowing or understanding, urangana n'ubugingo it is just as equal as ubu life. nibwo bugingo nuko bakumenya This is life that they may know you. ikibazo abantu bafite The problem we have, bari mu kuja mu nyanja batazi icyo bagiye gukora they immerse themselves into sea when they don't really understand what they're going to do. cya kabiri Number two, umurozi a fisher. iyo amaze kubyiga neza After learning that very well, aja ku kazi abandi bakavuyeho he goes to work when others are going ni home. uguhumirwa It's very, very aja sad. ku kazi abandi bakavuye He just goes to work when others are going home. abandi bararuhutse mu rugo Others are resting at home. abandi ko barabara inyungu Others are counting the profit. agahaguruka nijoro But he, at the night, he stands up. agasezera umugore n'abana He says goodbye to the wife and children. akababwira ngo ngiye mu nyanja And he says, I'm going into nshobora the sea. kugaruka cyangwa singaruka I may come back or not. napanda mbegu za kuingilia lakini nitavuna kwa furaha reka mbabwire Let me tell you. bibiliya iravuga ngo The Bible says, akagenda igihe cy'umwijima the fisher goes out in dark. turi ku mugoroba w'igihe We are at the evening of time. agasezera He says goodbye. pawulo yaravuze ngo Paul said, igihe gikwiriye when the due time, kuvuga ubutumwa in due time, none ni bande bayijana and they said, who are going to take it away? bati ntaho ifata Some people said, no, I baravuga can't ngo take it. mureke tugire inka z'imbyeyi They said, let us have ngo cows arizo zija so that they may carry nasomye it. mu magambo ejo ndatangara I read and I was amazed. za nka Those ngo cows, zigenda zihetse isanduku they went as they carried the Ark of Covenant. ziti zazo They went ahead of the, zisiga inyana zihaye zazo they left the calves nazo zigenda zazo and they went, ntizasubire kubonana they did not meet again. ngo zishike mu bayisiraheli When they arrived in Israelites, barashima ko zizanye isanduku they say thank ngo bamare you barazisha and they killed them. tuzavuga ubutumwa We will evangelize and after that we will die. bwana sifiwe Hallelujah. icya gatatu Number 3, umurozi fisher azajana ibikoresho goes. ntaza ko kugenda gusa You don't just go. azajyana ibikoresho byabigenewe kugira ngo bifate amafi A fisher goes with his materials necessary to catch fish. reke mbabwire Let me tell you, dore igikoresho tugira ni iki see the material we have is this ijambo ry'imana Word of God n'imbaraga z'umwuka and the power of the Spirit n'impano zitandukanye and different gifts. ariko ikindi nacyo Another thing, hari umuririmbyi umwe wavuze ngo one singer said, nimbona neno havitatosha ndaza kutafisiri neza yaravuze ngo indirimbo n'ijambo ntibihagije word and even songs are not enough. ngo ariko urugendo rwiza ngo ruzagarura abandi But good journey will still restore people. kinyarwanda ntibivugika neza ariko mu giswahili baravuga ngo nyimbona neno havitatosha bali mwenendo ulio safi utawavuta wengine bwana sifiwe Hallelujah. azajana ibikoresho A good fisher will take his materials. ibikoresho azajana The materials he takes, icya mbere ni umucyo number one material is light. kugira ngo umwijima uhunge So that the dark goes away. bwana sifiwe Hallelujah. yesu yaravuze ngo nije mucyo w'ubugingo Jesus said, I am the light of life. uzankurike He that follows me ntazagendera mu mwijima will never walk in darkness again. uzoreba iyo umuntu agenda mu mwijima uzoreba iyo umuntu agenda mu mwijima
See, when you are walking in darkness, ahantu yogenda isaha a place that you could walk for an hour, azagenda amasaha abiri you will walk for 2 hours. kubera iki Why? azagenda ahanurira You walk as you akaba stumble. ahantu hatari ikinogo kugira ngo habe ikinogo You walk as you stumble because you're walking in darkness. kakubita amano disipurine ikarangira You kubera ko stumble wagenza ukutari because you've just walked unrightly. siko turi kumwe Are we together? haleluya Hallelujah. ajana n'urushenga n'ibindi bikoresho byo kuroba A fisher will take his nest and other necessary materials to catch fish. bwana asifiwe Hallelujah. ese tugira ibikoresho tuzatujana iyo tugiye kuroba Do we have our necessary materials when we go to fish? icya kane Number 4, abarobyi bagenda ari gurupe fishers will always go in groups, y'abantu collectively. bumvikanye Collective group of people who agree, who love each other. kubera ko bagiye kwinjira mu nyanja Because they're going to enter the kandi sea. inyanja irimo ibintu byinshi And there are many things in the sea. niyo mpamvu baza bagenda So that's why they go. kugira ngo bafatane ukuboko So they may hold hands of each other. binjire batekereza kimwe So they may enter the sea as they have the same bavuga kimwe as they talk the same, batabarana kumwe as they rescue the same. abashaka na yesu gutabara abandi nibo bazagabanya imigisha y'imana The Bible says those who go with Jesus to rescue others will have blessings from God. gatanu 5. igicucu ni ikigeragezo cy'umurobyi Shadow is a very bad thing or a temptation or a trial to a fisher. igicucu kujya ni ikigeragezo cya nyiracyo Shadow is a temptation to the owner. igicucu cyaransekeje cyane Shadow has really amazed me. igicucu kiza kiboneka kane mu munsi Normally we see shadow 4 times a day. kiza kiboneka mu gitondo kikipanga imbere ya nyiracyo You will see the shadow in the morning and you see it just in front of you. kikaba kiba kirekire And it's very igitondo long. cya mbere kiza kipanga saa sita And midday, kikaba igikuri the shadow will be very short. kikandagira ku itete You may even kikaza squeeze kigenda it hano on ku the head. nkeke n'uguhumirwa It's very shocking. nimugoroba And in the evening, kikaza kigenda inyuma the shadow will turn at your ni back. ikigeragezo naho It's just a temptation. Shadow is a temptation. nijoro kikaba deforume At night, it is sinzi deformed. ukuntu kiza gusa I don't even know the shape of the shadow at night. amafi So fish, yanga igicucu fish hate shadow. igicucu ni ikigeragezo cy'amafi Shadow is the temptation or the trial for the iyo fish. amafi abonye igicucu When fish see the shadow, ahita arigita akabura kuko aba yatera they run away. They run away. Jesse ni igisirikare I did not join military, ariko abakora intelligence but those who intelligence join. ikigeragezo bagira ni igicucu igicucu The temptation they have is reka shadow. kubwire ubu nyine Let me tell you. igicucu gishobora gutuma utaja imbere The shadow can make you or can prevent you from going ahead. igicucu Shadow gishobora kukubuza kugera ku ntego can deprive you of reaching your goal. pawulo yaravuze ngo abantu niba babona Paul said when people see you, babona imana they should see God. ntibabone igicucu They should not see the shadow. igicucu ni ukwiyumva Shadow is igicucu ni ugutekereza ubwenge bwawe shadow is when you think about yourself, you are considering your wisdom. utari umuntu usanzwe Shadow is when you feel like you're not a normal icyo person. nkundira kwizera Faith kuza gukurira ubwenge inzira ku murima kwizera sinzi nyine urabiyongera kwizera faith kuza gusezerera ubwenge faith does not allow you to consider your kubera ko wisdom, ubwenge because wisdom kuri kwabwo kugendera mu zo kubona fleshly wisdom, noneho the truth of it considers what it sees. ukagendera mu bitagaragara But faith goes along with invisible things, kugira ngo guhebuza umuntu ibyo yaza yibwira so that it may guhebuza umuntu ibyo yaza yibwira gusezerera umuntu ibyo ntiwobigira and he leaves them on the shore. aho bigomba kuba ari ku nkombe Because where they have to be, ibizabigera kwa data they don't reach on the top. akazamuka ayaseka He went up as he smiled. igitondo kibaye bene data Hallelujah. hari igitondo kimwe There is one morning tuzaseka that we will laugh. hari umuririmbyi wavuze ngo imbere ya ya ntebe One singer says, Uzahagararayo. I shall stand nzaba ncanye iminyago and I will have captives nyishyikirize yesu and I will give them to Jesus. soze mbabwira aya magambo I conclude by this: nimukomere be strong.
umurimo ni uw'Imana The ministry belongs to God. kandi And umuntu wese ni umurozi every one of us is just a niba fish. umusenzi uri umurozi If you are an intercessor, you are a fish. pastor uri If umurozi you are a pastor, you are niba a fish. umuririmbyi uri umurozi If you are a singer, you are a fish. nta muntu n'umwe utagira impano Every one of us has ariko gifts, nta muntu n'umwe ugira impano zose but there is no one who has all gifts. usanga byakunda ugomba guhabwa ikikwerekana aho uwo mwuka kugira ngo bose bafashwe There's always that you are given something that shows the Spirit of God on you. ko duhaye This is the turoba gift. n'ivugabutumwa dufite muri iyi si Fishing is the kandi uwo evangelism. tuvuga ni Yesu Kristo And who is talk about tukaroba this? abapagani bakaza And we fish. abaguye tukabazana The backsliders we bring them ariko back turi abarobyi because we are fish. dukoresha umucyo We use light. igitondo kimwe tuzaseka One morning we will smile. haguruka dusenga Imana Stand up, then we pray. asubuhi yabuze